magaalonni biyyattii hojmaata ammayyaa hordofuun jijjiirama dinagdee akka galmeessaniif xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu waldaan waltumsa magaalota Itoophiyaa ibse. Waldichi kantiibootaa fi qooda fudhattoota gara biroo magaalota miseensa isaatiif leenjii dandeettii raawwachiistummaa cimsuu Adaamaatti kenneera. Daarektarri olaanaa waldichaa Obbo Andu'aalam Xeenaw magaalonni biyyattii 152 miseensummaan hammatamaniiru jedhan. Magaalummaa babal'isuun sadarkaa jireenya hawaasaa jijjiiruuf sochii taasifamu milkeessuuf kan dandeessisu waltajjii muuxannoo wal jijjiiruu fi hubannoo gabbifannaa ta'e waldichi tajaajilaas kaasan. የነዋሪዎችን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል በሚደረገው ሀገራዊ ፕሮግራም አስተዋጽኦ ለማበረከት በመስራት ላይ የሚገኝ የከተሞች የርስ በርስ መተዋወቂያ ዕውቀት መገበያያ ልምድ መቀሳሰሚያና የመወዳደሪያ መድረክ ሆኖ ማገልገል ነው። Sagantaa leenjii fi qophii foorumii magaalota qaamolee mootummaa faana qindeessu akkasumas biyya alattis waltajjii muuxannoo fudhachuu akka qophaa'u hojjechuun fayyadamummaa magaalota miseensa ta'anii mirkaneessaa jirraas kaasan. ትላልቅ ሀገራዊ ኢቨንቶችን በማዘጋጀት እንደ ኢትዮጵያ ከተሞች ፎረም አይነት በማዘጋጀት ከተሞች ያላቸውን ጸጋ ያላቸውን ተሞክሮ ለሌሎቹ እንዲያሳዩ ራሳቸውን የመሸጥ አቅማቸውን ከፍ እንዲያደርጉ በሲቲ ማርኬቲንግ እና በሌሎችም ስራዎች መድረኩን ማመቻቸት leenjiin Adaamaatti kenname kunis qaamuma hojiilee kanaati jedhan. Mata dureewwan sirna smart city akkasumas magaalota guddataa jiraniif kan fayyadu hojmaata placemaking fi kan biroo irrattis leenjichi laatameera. Obbo Zakkaariyaas Jaataa godina Walaayitaatti kan argamtu kantiibaa magaalaa Boddittiiti. Sadarkaa magaalotaatti bu'uuraalee misoomaa babal'isuu fi carraa hojii uumuu akkasumas inisheeriiboota adda addaa qabatamatti hiikuun guddina barbaadame fiduuf gargaaraa jedhan. Dhimmoota kanneen milkeessuuf immoo waltajjiin leenjii waldaan waltumsa magaalota Itoophiyaa qopheesse kun akkaan murteessaa ta'uu kaasan. ከተሞች በራሳቸው ይሰሩ ያሉት ነገር ትልቅ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። ከተማ በባህሪው በራሱ ገቢ ነው በራሱን ያስተዳደር ያለው። ለዚህ ደግሞ ከተሞች ላይ ትልቅ አቅም ሊሆን የሚችለው የራሱን አቅም የማሳደግ ጉዳይ ነው። የገቢ አቅም የማሳደግ ጉዳይ ነው። ያ የገቢ አቅም ባደገ ቁጥር ነው በከተሞች ላይ የታሰቡ የልማት ስራዎችን መስራት የሚቻለው ማለት ነው። ገቢ መጠን ባላደገ የከተሞችን እድገት ማሳደግ አይቻልም። ስለዚህ የከተሞች የገቢ እድገትና የከተሞች እድገት በራሱ የተያያዘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት በከተሞች ላይ ትልቁ ትኩረት ተደርጎ ሊሰራ የሚገባው የከተማ የውስጥ ገቢ አቅም የማሳደግ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ለከተማ ገቢ አቅም ሊያሳድጉ የሚችሉ ዘርፎች ላይ ትኩረት ተደርጎ ነው ሊሰራ የሚገባው። ገቢ ማስገኛ ሲኖር ነው ገቢ ማግኘት የሚቻለው። ስለዚህ ሞር በገቢ ማስገኛዎች ላይ ፎከስ ተደርጎ ቢሰራ ለከተማ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የሚል እምነት አለ። ብሩክ ሰለሞን ሞ ኦጋና ቢሮ ሚሶማ መጋላ ፊ ቡራሌ ሚሶማ ናኖ ሲዳማቲ akka naannichaatti sadarkaa adda addaatiin magaalaa hawaasaas dabalatee magaalota 72tu jira jedhan. Mata dureewwan leenjichi itti kenname haala qabatamaa isaaniitiin magaalonni mul'ata gaariin akka hoogganaman humna dabalataa kennaa ibsan. ሀገራዊ አቅጣጫን ተከትለን ከተሞችን አንደኛ የብልጽግና ማሳያ የብልጽግና ማዕከላት እንዲሆኑ ከፍተኛ ርብርብ ያደረግን እንገኛለን። ሌላው ከተሞች ለነዋሪዎች ምቹ እንዲሆኑ ለንግድ ምቹ እንዲሆኑ አጠቃላይ ደስተኛ ሆኖ ህዝቡ የሚኖርባቸው ከተሞች እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። በክልላችን እንደ ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከሪጂዮ ፖሊሲ እስከ ፈርጅ 5 ወደ 72 ከተሞች ነው ያሉን። በከንቲባ የሚመሩ ወደ 7 ከተሞች አሉን ሐዋሳንም ጨምሮ። ሐዋሳ ያው ከሀገራችን ካሉ ከተሞች እጅግ በጣም ውብ ድንቅ ከተማ ናት። ያንን ውበቷን የበለጠ ለማጠናከር ለማስዋብ የቱሪዝም ማዕከል እንዲሆን ለማድረግ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ይገኛል።